Жұма күн ақшамы қайырлы olsun, эфирде заман, студияда сіздерді мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Русия президенті сайлауларына бойкот. Қырым-татар халқының лидерлері қырым-татарларына сайлауларға бармамаға чағыра. Кеченлері Ахмеджетте есе ишғалшылерінен ишбірлік кеткен қырым-татарлары Владимир Путинге қол тұтмаға чағырды. Тәпсілетлі желевқамызда тариф етілі. Илан еткен Қырым-татар ақсақалары ве Кремль незаретінде олған муфтилік векілері Русия президенті сайлауларында Владимир Путиннің намзетіне ре берілмесінен бағлы мұражат азырлады. Эвесі сиясеттен четте олғаныны білдірген муфти азалары шымды сайлауларға барып Путинге қол тұтмаға чағыралар. Призываем крымско-татарский народ и крымчан в целом поддержать данную кандидатуру, дабы мы за мир, за процветание, и мы надеемся, что данный курс продолжится и далее. Dünya Қырым-татар конгрессінің президент Муавин Нур Ислямов сайлауларға бармамаға чағыра. О Ярымадада яшаған Қырым-татарларға мұражат етті. Все, что происходит, и все, что там заявляют ставленники Кремля, которые сейчас там остались, неважно какой на ней национальности, они все, как гавкающие шавки, абсолютно никакой роли не играют. В общемировом, не только даже в общекрымском масштабе, они никакой роли не играют. Это просто телевизионная картинка, которая должна на кого-то сработать. Чтобы в Москве увидели и какой-нибудь там обязательно там какой-то маленький тортик или кусок пирога какой-нибудь им насыпали. Мұражатны инкишаф бірлешмесінің yolbaşçысы Eskender Bilalov да имзалады. О топлашқанларны өз якынларынан чалышып, оларны да сайлауларға бармаға мәжбүр етмеге чағыра. За нами есть семьи, родственники. Я думаю, мы все должны хорошенько подумать, подписать это обращение и выходить в народ, не стесняться, объяснять нашему народу, для чего нужны выборы. Наш народ много выборов прошел, наш народ не глупый, и он умный народ, и он поймет, и он услышит нас. Я хотел бы, призываю вас всех, на этих выборах очень хорошо поработать. Eskender Bilalov işgalden son Ruslanın işbirlik etip başladı. O işgalcilerin hareketlerinin neticesinde vefat etken Veciye Kaşkan'ın cenazesine kelgen edi. Lakin Kırım Tatarları onu satqın sözlerinin cenazeden kovdu. Evvelsi meclis reisi Rifat Çubarov ve Kırım-Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov bütün Kırımlılarga saylavlarını boykot etmege çağırgan edi. Yarımadada Putin saylavlarda öz namzetini göstermesi için 3 hafta içinde tekeli bin imza toplandı. Bu hafta Meridian Neşir'i bildiriyor. Rusya prezidentinin saylavları bu sırada Kırım'da Yarımada Rusya'ya kanunsuz koşulganının 4. yıllığı günü geçirilecektir. Margarita Потапова, İslam Pinka, Zaman, ATR. Ахмеджетнің ишғалжы махкемесі февраль 26 давасына февральнан 8-іне қалдырды. Қады башқа дава бойынша мислят одасына кеткен. Базар әртесі күн олған отырышта Али Асанов и Мустафа Дегирменжінің евапсы апрелінің 7-сіне қадар девам еттірілді. Адвокатлары дава делилері етерлі дегел деп, сыңырланып ұсылыны чықма ясағана денгіштірмеге рижа еткен еді. Даваның 5 мабусы Али Асанов, Мустафа Дегирменжі, Ескендер Кантемиров, Арсен Юнусов, Ескендер Эмирвалиев 2014 сенесі февральның 26-сында Қырым Юқары Шурасынан бина соғынде Украина топырақ бұтынлігіне қол тұтып митингінде олған қалабалықларда иштирак етмесінде қабатлана. Сегодняшнее судебное заседание отложили в связи с тем, что судья ушел в совещательную комнату до 1 февраля. И по другому делу, да. И суд нам назначили, перенесли на 8 февраля. Ну, вот так вот увидимся. Нет, время пока неизвестно. Сообщат предварительно. Кашка давасының мабусы Казимаметов 11 күнден берлі апысты қанунсыз тұтылабын оның адвокаты Эмиль Курбединов айта. Январының 12-сінде ишғалжылер Казимаметов, Бекир Дегирменжі, Асан Чапух ве Руслан Трубач ханизбетен апысты тұтып ұсылны девам еттірілуінен бағлы махкеме отырышына кечірген еді. Ләкин қады чықарған қарарында Казимаметовның ады белгіленмеген. Адвокат оны дырал азат етмеге талап ете. Вынес решение, вот это постановление, в котором я не нашел своего подзащитного Аметова Казима. Здесь речь идет об Аметове Эрнесе.
85-го года рождения, совсем другом человеке, и адрес другой, то есть не ошибка ни в одной какой-то букве. Подал 3 заявления начальнику СИЗО, начальнику Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Крыму и прокурору Республики Крым заявление о немедленном освобождении из-под стражи Аметова Казима. И по закону Казим Ага должен был освобожден быть немедленно. Однако до настоящего времени он содержится в следственном изоляторе. Непонятно на каком основании. Байдар койында терроризмде қабатланып яқаланғанларға дуа бағышланды. Олар енді 3 ел девамында апсте болуна. Дуаны Руслан Зейтулаевнан евінде кечірділер. Оны ешғалжылер 3 ел евелсі Нури Примов, Рустем Ваитов, Ферат Сейфулаевнен бері яқалады. Оларына Хизбут Тахрир тешкілятында иштирак етмесінде қабатлайлар. Байдар койында дуаға қошылмақ үшін Қырымның чешет көшілерінден инсанлар келді. Жемат сияси мабуслерінің қоранталарына ярдым ете. Дуа кечірілген Руслан Зейтулаевнан еві о яқаланған вақыт да құрылмаған еді. Оны ватандашлар құры бітірді. Мы сегодня молились, просили Бога, чтобы Он как можно быстрее добился их освобождения, чтобы эти люди были на свободе, потому что наша поддержка для них очень важна в такие трудные минуты в их жизни. Судьба такое дело, что завтра это коснется другого нашего соотечественника, 3-го, 4-го. Сегодня десятки у нас сидят в СИЗО, которые также нуждаются в помощи, но мы уповаем прежде всего на помощь Бога. Киевде жемат фааллері ишгалжілер тақып еткен қырым татарларға қол тута. Киевдеки Русия елшіханесінің бинасы оғынды Эрвин Қайда адлы 19-шы акция олып кечті. Крымсоз тешкілеттің фааллері бұл сефер бірден бірқач акция кечірді. Олар Қырымда популяр олған бір кішілік наразылықларға шықты. Saat 11'de Rusya'nın elçihanesi yanında insanlar bir kişilik aksiyonu geçirmek için toplana. Onlar yol kenarında plakatlarla tura. Plakatlar üstünde Kırım'da 16 kayıp olan insanlarından biri Hayda деген sualı yazılgan. Сегодня мы выходим в формате одиночных пикетов, потому что такие акции протеста получили такую популярность, и фактически это единственная возможность проявлять какую-то солидарность и протест на территории Крыма. Месседж этой акции, да, что за одним человеком стоят тысячи людей, и только власть России молчит о всех преступлениях, которые она совершает. Акцияда иштирак еткен Крымсоз жемат тешкілятының координаторы Тамила Ташева элчихане бинасы янында тұрып, Эрвин Қайда деген суаліне жауабыны талап ете. Эрвин Ибраимовны ДПС хадимлері машинаға зорлап отыртқанлары кебі видео бар. Амма енді 2 ел девамында оның туғанларына Эрвин Қайда олғаны бір кімсе айтмай. Говорили, что они возьмут этот вопрос на контроль, однако так ничего и не было сделано, дело абсолютно не рассматривается, и родители, которые ходят к следователю, они всегда отфутболиваются, да, и поэтому сейчас единственный механизм – это постоянное привлечение внимания к делу похищенных и пропавших. Татьяна Тимур Шаймардановның адына yazып плакатыны элінде тута. Тимур Шаймарданов Қырым татар фаалы. О фаал Сейран Зинедеевнен берабер Қырым ешғалының бірінші күнлерінде Украин әрбилеріне ярдым етеді. Екісі де ғайып болды. 26 травня 2014 року він вийшов з дому в Сімферополі і так і не повернувся. Наразі цими акціями ми хочемо нагадати суспільству про те, що в Криму зникають люди, що їхні близькі, родини, друзі не знають про їхню долю. Эр-ай Русия элчиханесі янында кечірілген бұл енді 19-шы акция. Акция иштиракчыларының білдіргеніне көре оларға қаршы элчиханеден бір кімсе шықмаса да, ишғал етілген Қырымда ғайып болған инсанлар ақында хатırlatmaq керек. Виктория Аблязова, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Украина президенті Петро Порошенко Русия тежауызына қаршылық көстермек үшін яңы коалиция тешкілетмеге теклif етті. Бұны Давоста өткерілген Бұтын Дүния иқтисади форумында сеслендірді. Петро Порошенко Литвания ве Полониялы зенадашларынан берабер Авропа қытасында яңы тәртіпнен бағлы олған сессияда иштирак етті. Полония президенті Анджей Дуда чықшы девамында халықара құқыларына riayet етіп, Русияны Украинаны тынч қалдырмаға чағырды.
Коли мене запитували у 14, 15 та 16 році, що мені потрібно найбільше від Євросоюзу, чого потребує моя країна – гроші, зброя чи поради, звичайно, все це потрібно. Проте моя відповідь була такою – найважливіше для нас – єдність Європейського Союзу. Це наш спільний найголовніший пріоритет. Залиште Україну у спокої. Ми маємо витримати цей баланс із Росією. Вони як-ніяк наші сусіди, і ми маємо спробувати знайти діалог. У той самий час ми маємо вимагати поваги міжнародного законодавства і також поваги не тільки в Європі, у всьому світі. У нас є дуже погані приклади протягом останніх 10 років. Грузія, Україна. Қазір olған соңғы хабарымыз эфирімізні бүгін программасы девам етен. Evbeteki zaman yayınlarında seyretmеге unutmanız. Көрішкенше.